special friends, and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Siak ni Manong Jun, Siak met ni Ama, Adda Kami for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura ngayon, literatura na Ilocano. Para ang sa milit puso, sa mata ni Ilocano. Karuba, Adda Kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupa ha! Okay, kaaroba, good afternoon everyone. Apo, Diyos ko nagmayatan iti agyan ti unag tanalami isingim na rumor ka. Parang may nagbara. Kasla ka lang mapupuoran nga talaga. Huwag nga rin ako. Anya madabubrahan niyo ako. Palpali, naka-electric fan, naka-undad, naka-indayon. Ano di kadanumon? Swimming? Dati Ilocano ka. Blob. Patot-patot kunadan sa. Apo kakaduanda kami nga po iti las iti talong nga oras. Ket itataket may ka 21 iti bulan iti Mayo. Siyempre, kaduayo na ito ay katropang June with katropang JM. Ito lang po numero 1 nga programa Adda Kami Manen. Ito ay 104.9 xFM Santiago. Exciting! Yes, and for your request and dedication, 0905-808-1259 Apo. And magkadagat ng Facebook na mismo or dito yung Karuba channel mo ito YouTube. Please feel free. Yan. Di ka balong, anya ti makunam. Agi kakanak ti Lagi share ka. Okay nga rada po, nyaman ti obrayo, kaya ikan taman ti umuna nga sunata, tagito kaya na ti advance at this time, pudot, actually, itamot patangkansunan ta banang ko rin nakatawdarat, at nung naruam ka nga di tarwaran, nung I say good, it's okay. Ngam no, da jay rumor ka nga talaga from the air condition, ay di tinariga. Wan, nandiyan nagkapo ka. Na lami isa po, rumor ka po nagbara. Okay nga rod, para kita kayo.
Nagana sa nabiyag no si kaading tay maboy-boya. Dagos sa mabang aran kaunggan day tirik na. Namita pintas mo awat na ipatuhan ismantala day to'y marikurik na. Dayta nga is-isem mo ay pudno ang makabiyag. Kasla alinuno takalid mo akurso nadak. Takutis mo kasla porselan at pangyarihag. Sikat sabong murmuray daytoy matag. Nagpintas kanuading at lalo sikat ang is-isang. Nagpintas kanuading ipatay ko tapat bingi nga isip. Nagana sa nabiyag no si kaading tay maboy-boya. Dagos sa mabang aran kaunggan day tirik na. Namitapitas mo awan pang ipadaag. Isip mong kayaw day to'y marikurik na. Dayta nga is-isem mo ay pudno ang makabiyag. Kaslaan inuno takalid mo akurso nadak. Takutis mo kasla porselan at pangyarihag. Sikat sabong murmuray daytoy matag. Nagpintas kanuading at lalo sikat ang is-isip. Nagpintas kanuading ipatay ko taapat bingi nga isip. Nagpintas kanuading aglalong no sikat ang is-isip. Nagpintas kanuading ipatay ko taapat bingi nga isip. That's it. That's the best ka natin by Mamang Feliz. And lagi tayo pangablao palong available dito, please. Juan Marilu Crom, ang galing niyo talagang kumanta. Kuna na, and Marites Espiritu, pa-shoutout sa anak kong si Dominic na nagsasampay. Thanks po mga idol. Pa-shoutout din sa pamangkin kong si Maria Lorraine. Kuna na. And dagiti mat awampay ti nag-message. So please feel free to share our videos karuba. When usang ka medyo excited ta radyo ta no mamon na kita karubayo nga Adda Kami. And I believe at ti kuryente di feel na karningan kasi 9 to 12 na brown out na ako di Ramon. Naglaki din tada ti xFM nga mabalimi pagkamangan in times of crisis. Sa talaga mga nagbara iti aldaw, nagrigat, ti maturog. Anak ko na pa dito. Juan ni Roland Cabrera, yung Facebook Live ti xFM. Hi mga karuba, pa-shoutout po dito sa San Fermin. Pabati na rin po kay Rolando, Kabakungan Ramos, Bel Bolan, Evangeline Lazaro Alberba, at parekas na rin po ng song na dito din ng and Binilda, Blessed Sunday mga idol, Sir June and Handsome JM, parekas man tay kusilapan ka, agayawan karuba, watching from Doha. Okay, dayo iti nagkataroon na tayo Benilda, isumangaro ti kantaan balong, tatay kusilapan ka. Ayan, nga madingag sarsardeng iti royalty na nga aksang sangpot. Kusilapan ka. Dadakil nga dayong im YouTube. Nga rod.
Bagak met ken kay di ano ganda mutuwag subli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na daydiyan daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Nalipatan ka namin ano ak nagparparig na nga kumabiyag ko ag subli ka ngem di naklata kinikita intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata kumitakin ka sa tupal pangatungkin ipababa kastanto panang ipariknak anabiyadak nga awan ka. Banarumorte, Timekyo. Intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastanto panang iparignak anabiyadak nga awan ka. Damage has been done. Tigmet impagarap sa maipturan balay giket masaratan kalpasan nga siya ket panawan intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata itakin ka sa tupal pangabukin ipababa kastanto panang iparignak anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwaklat kaken ka barin lu kabaelak tu nga aramidan nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy mata ako mitakin ka sa tupay pangatukin ipababa kastanto panang iparignak amabiyagak nga awan ka. Okay, I guess sa dati kamali dito ay patasin ta barbaran lumayatan dito ay sound ta dito ay sa bali pilinyana ayan kayo nalay talas na mayatan ito tenga men dajay cellphone nga may sana dajay microphone nga may sa ti kumandana
Tinggaman balong no nalawagan. Sagbay nga tuloy ta iti ko ha. Programa ta. Anyway. Okay na? Nagitiket na abot tumawag. Once again, 0905-808-1259. Distorted lata. Until now? Distorted lata. Until now? Okay, restart ko lang nga po at ano mading nagalas nga ito Kaman? okay. Di microphone nga may digiti nakapasok eh. Okay, agpasensya kayo na po. Okay, sige, i-restart me hurot po dito live me and we'll be back with a good, better audio for the meantime. Church side by side. Then that scene was so and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge made his decision, and no longer are we man and wife. I hate the sight of that courtroom where my last push girls lost aside, and the clerk wrote a story in the right hand. A church, a courtroom, and then goodbye. We walk from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. And then goodbye. Okay, ikanta kami nga po ti sign dito YouTube. No, okay na po yung aming audio so that we know. Okay, nga ro, kablawa mo po, dagito dito pa lang, kablawa mo medyo kaya dang malipatan. For the meantime, good afternoon to Kapsatsan, Lianas and family watching from Porterville. Okay, bad audio ko na naman, so we tried fixing it and kita man. And Jonathan Taylor Lee, Valdoria. And naimbag nga pangaldam mga idol kablawan na kami man nga kinibakod ko nga aglutluto ti masida from Agno, Pangasinan. Salamat. And
Request ko kumadya alas 3 ti parbangon. Wala na Oliver Tabukol. Okay, matungpal. Alas 3 de parbangon sa sumarunong atensyon ni John Mark. And I want to greetings. I want to tawag. Okay, it's 2 minutes before 12:30. Yan. Kwintain nyo latan. So here is alas 3 de parbangon. Adda mga awagan ka oras alas 3 de parbangon. Mangimusan itsun ni aya. May sa papel na sirayan tasibay mo. Ako na ay ayaten ka. Di may sa anang tedken ka, ket puso nga grokbab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain ken naka, tuy kanta binsagid, na puso siyak tagrayo ken ka. Ngaminawan kapadpadang adat ka unggat, awan makabulod nga dagad tuy pusok. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapadpadang adat ka unggat, awan makabulod nga dagad tuy pusok. Sikalaeng biyag ko. Katan? May sa anang tedken ka, ket puso nga grukbab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen naka, tapuso siyak tagrayo ken ka. Ngaminawan kapadpadang adat ka unggat, awan makabulod nga dagad tuy pusok. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapadpadang adat ka unggat, awan makabulod nga dagad tuy pusok. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Apa yang katanya? Okay nga ro, dagsubli dagiti pagayami apo kalpasan ti sumagmamano apalagip.
Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or Okay, we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po, Adda Kami Manen, dito 104.9 XFM, Santiago. Exciting nga talaga ti mas pasama magtadamdama po. Dito kami Barangay Community Center, iti Barangay Rosario, Santiago, Saria. May kami sumugod po to give gifts. Kada kita'y less fortunate nga katropa tayo, and then for them tapno makaala kami iti class, katropang Nadyan, class, katropang listeners and solid supporters, yan. And dagitay
pirma when makapag-log-in sa DJ and will have a chance to win 500 pesos. At dati talo apo nga winners may everyday dito sa stasyon. So that is class, katropang listeners and solid supporters. And for the meantime, natin kung kunada dito balong, nagita ipapakablaaw. Kunada to apay. Kas kaila nakapangan iti lawa-lawa amanok dito yung cellphone ko ng JFM radio. So pay agpadpada mo doon may sama ti output ni. Nagmetang ganda kita kan tayo agyaman ti Lilo from Innocencia Marcelo. And good afternoon to Manang Laureli Baldoria of California together with Kapsa Chartilianes. I'm sure a lot of people are watching 42 da amin. Kabla man damamang Berling in Papang Andres, Ami, Adonis, Alvin, Emeline, Avel, Liza, John Lloyd, and Auntie Turing, Kanti Pamilya, Junicio, and Fernandez T, Ricardo Norte, Request Kumanjay, Rivers of Babylon. Yes. Thank you. For the meantime, we have a caller. Good afternoon. Oh, and medyo kapso itong data radyum, tanong mo di ag-feedback one. Kapso mo nga data radyum, Gumatayo ang basan di karaoke ni. Oo po, karaoke talaga, mga sosyal. Okay nga Rod, sige, kung mablaw ka pa, bago kag-request. Kablaw man sir nila kay kong gubutin TV, signal. Tapos sir ni Manong Pedro nga libe. Manang sir niya Villanueva. Singa Villanueva, ni kapsak ko. Itinag si Kasang at tagupan City. Ay tagupan Alicia. Kani Jomar nga gaon sir nga taga Rizal. Talapan sir, sagirik mabalin tagi-request. When? Ko sir, side by side man sir nadda. Nalpas na tayo. Kakalpas na kinanta, apit at takala nga nakaon. Single Adingar sir, single yellow rose. Sige nga Rod, from the capital, the radio capital of Isabela, Rizal, Alicia. Sige, thank you for calling. Okay, likewise. Ayan. Talagang ako dito, radio capital of Isabela, nagadu, itagtintingig radyo, manipod parbangon. Apo, so dala tati mga kuryente, may isang programa nga agab kablaaw da. Sa Barangay Rizal. Well, so nga iso ti radio capital of Isabela. Ano di request na tatayan? Single Yellow Rose. Okay nga, para kada kayo apo dito, Rizal, Isabela, Alicia, ay kaya't sumaladag iti makabaal. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. Such a day as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, living through our
You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, that's it. That's requested the single Yellow Rose. And mabalik nyo ito po request ka ka baruan nga sunsonata ta medyo nagpractice kami matan. And here's another caller. Okay, on the line. Good afternoon. Good afternoon, sir. Siya man na ito. Nagpintas kaya mo ti kwa. Busis mo makapasala. Aya, kasi malaka nga rod. Nang nagamit ti karuba mi, sir. Ti busis mo nagpintas kaya niya. Sige nga rod. Anapin nga rod. Sige, sir. May Olympia Cornejo na ito si Rizal. Salamat po, sir. Awan anyaman na. Okay. Sir, God bless po. Okay, bye-bye. Ayan. Nangtad lang pamadayaw ta kinantata. And we would like to wish Ma'am Virginia Vizcara a blessed birthday. Yan. From your friends and families at Marian's. Apa kasi dati kung uning ko ba lang? Kada trick pa dito mo. Da kita wire ta siguro. Mumutun da kita wirean. Kaya napi ko nanda dito YouTube. Kablawak man dagiti kapadang agdingdingag ti programa yung mga idol aglalo na ibagot ko kan kadagiti imat aminan nga taga Macaboboni Agno Pangasinan idol. Salamat from Oliver Tabucola na nga talaga. Irene Velio, hello. Good noon, I'm watching from Furao Gamu. Isabella, hello sa family Velio. Regas ko man jay, I love you, goodbye. Ano jay gununay nga jay? Kita wire ta kita medyo distorted. Ne. Sa tao nga ako. Kun. Anyway, pagpaspasensya na po. Pitikum da kita. Pitikum. Okay, kita awanan napimanawan mayatan. Okay. And kablaboy man na po, amin nga dito Arapaap Resort, dito San Antonio. Imbagda kayo pa, ito talaga mga nagtangan, ito pa nakatongpal na kitang Arapaap yung aga. Mapandi jay, swimming dito Arapaap. Agpatot-patot. And congratulations, Puro 4 of Villa Carmen for winning the Patigo Festival Folk Dance isudatin na nga back. And naglaing nga talaga mo dajay teacher talaga mga professional and nagmatch ka dagitay taste dagitay board of judges that we had. Kaya nagtataan nga tao talaga mo when it comes to selection talaga nga mapagpiyaran. Siyempre ni attorney Cherry Marie Villadaran may saka dagitay naghurado and of course Dr. Herminio Orpresio po, thank you so much ni anak Mabi Tolentino, thank you so much kini Emmanuel John C. Castaneda, di anak ni Director General tayo nag-judgment, and of course the chairman ni Oliver Boraga nga talaga nga careful da nga nag-judge. So, and nangabangaro, tipor 4, ket itatakit ati jida Arapaap. Yan, tapno ikandamot iti justice, di magbagida nga aglang ay kalpasan apo nga nagbanbanog ka nagpipuyat da. Okay, para kada kayo apo tita. Apay kasi, tatay pa jay. At awire iti organ ti medyo kita ang bakano hanga nakasaksak na nalay. Mamat. Okay, give me some echo nga rod with this piece entitled Georgia, na ginagan ti aso to dito. Georgia, run me and know you, I want you. In my arms, and let me hold you. I'll never let it go again like I did. Oh, I used to
I've fallen to. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell and catch up. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found her. I will never fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Basit. Okay, a little bit excited of what happened. Hanggang dapat na DJ Hangover ko iti Patigo Festival 2023, our 9th year of celebrating our festival. Jay Villa Carmen Ramon Isabela. That was honored by yours truly. Anyway, napaya. Agmati-mati no duma ta sound siyo karoba. Tatimik yo no duma. Please fix, thank you. Hello, good noon, watching from Puroga mo, aywan nabasa ka tin. Ano yung bagngawalam kanyayo kapsat yun Ken Balong Gem from Uncle Perry. Ayan. Yes, and soon to be kikita tayo. Anak mo na ni Andres. Andres Yunicio, na yung bagngal daw yung manong yun and John Mark. Kaya't kumar nga, congratulate ka anakan mi nga ni Emerald Yunicio Bautista Roderos for passing the licensure examinations for teachers. Talaga nga nakatadumat po. So katagiti kahit na pong kablaawan nyo mo, tagitay nakapasa, kahit simply text at 0905-808-1259 or you may give us a call. Okay nga Rod, may sabi nga. Ayan. And Liam Bermudas na yung pagkadomingo. Karuba, absent kayo mo di Sunday. Celebrate ko man namin nga dumdumwag. Mga taga Cebu, guys ko man dyan, Babylon, tagsalak man. It's me, Norma Bermudez, ti Cebu, San Isidro, Orayag, Sara. Okay, may sabi nga Rod, apo nga, caller, iti alawatin tayo. Hello, Karoba. Yes, good afternoon. Madlawak, Karoba. Juan. Madlawang kayo man, iti naragsangal daw yo. Aha. Madlawak, sakti Karoba yo, tiskaris, niwer mo po, Karoba. Oscaris, Ramon Isabela. Owen, Karoba. Oh. Michael, niwer mo ato Karoba. Oh, sige. Okay, madlawang Karoba. Juan. Madlawang kayo man, iti naragsangal daw yo. Madlawak man, ni mother kong ipatpatig ko, ni Tisi, niwer mo. Ken kastabit ni Manang Kumakit, niwer mo. Ken kastamit, sikabsat ko ni ading ko Matjon, niwer mo. Ken te asawa na Karoba, ken te ka nakako. Balik gusti sunata Karoba. Well, sige. Aywawa man Karoba, kantay ni Idol JM Pastor. Aywawa. Naiwawa. Oh, sige, thank thank you. Naiwawa mo. Dadi nga sonata. Hindi ka mo kabisadong pwede nga naiwawa. Saan na dyan? Naiwawa. Ulila at Wow. tinagana. Okay, nga. As requested tayo, this is Rivers of Babylon. From Cebu, San Isidro, Norma Bermudas. By the rivers of Babylon, down we sat down. Yeah.
rivers of Babylon that we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Okay, kita kaslakit ko nga baliwan i-reset iti program tata dito nyo. Okay, damdam mga basit apo ket agidip kami iti YouTube ta ento no resume kami for the second hour barbaring nasaya aton. Yan. Ket once again antabayanan ta kami apo dito Rosario, Santiago City. Ta kadwada kami nga umay sumugod damdam kalpasan iti programa tumaray kami ditan Sugod Barangay dito Rosario. Ayan, ket dagijay madi pa nga napindas ti reception na Okay, okay mat kunada ka na mo ito duma. So baka na kita apo cellphone nyo medyo masapol ng mga i-reset. Yan, there are those Hawa kami una kay full volume mo at talagang agmanarbar nga ko. supay. Okay, hantang nga dire resetan napintasan. Kade. Nung full volume ka talaga nga agmanarbar. Konakto pa ikat. Ang nga day napay ti sunata nga kansyon ng tabalong. Ayan, Sir Jay, latang aro dan stuck on you, ti-request ko. Stuck on you. Style iyam tonggi. Apaw? Ako na gidila na. Awan nakagarami ta kano kaya mo. Mabalin tayo mga kantaan na dyan. Yabay iyam tonggi. Iyam tonggi. Yan. Okay nga rin, stuck on you. As requested. Ito yan. Apo, da jay para, sige man, takitang taman ti kalalayangan na. Met ka noon, kung nanting ako ni Norba Bermudez. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. I'm stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. Guess this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, in the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way.
mighty glad to stay. And with that, we'll be back with more requests and more dedication. Dito lang Apo 104.9 xFM Santiago. Exciting! Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda
Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok. Okay, we're back and still with you, Katropang June, together with Katropang John Mark. Dito lang nga po, numero 1 programa, Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM San Diego. Exciting! Exciting nga talaga po. And pagyaman namin manin, dagiti sponsors mi po. Of course, we have Rainier's Private Resort. And dati sale da kano po kung ano ditoy. From RainiersPrivateResort.com. Karuba, just to inform all the listeners, we are on sale on our rental packages. Visit our website. As stated, I don't listen to your program over and over on replay ko na ni Kabsat Rainier, Ruiz, and Ngarod. May sapay apong caller ti alawatan tayo. Good afternoon, James. Good afternoon, Manong June. Go ahead. Request ako lang, Manong June. Ano? Request ko man aji ko, aji kanta ni Lady Gaga nga itatanga Barbaro. Barbaro, medyo di la share pa. La share sa pa aja ko. Made 220, kwa pa na, di daan na dyan. 2018 pala yun. 2018 na dyan na bayagan. Ngayon tatala nga si Mika. Aji pa, always remember. Always remember us this way. Okay. Nabati ko na rin kayo lahat dyan sa station. Okay, thank you. And likewise, ketagin anad kayo dito na pudot. Dati tayo Alician, Manong June. Oh. Awid ko lang edi Friday. Sige nga rin, diba ganyan tigayim ko ngayaban na ka at agayim ko tita Sige. Tawagan da kala tanong ka ni Jay, number ko Manong June. Public ko lang tanong, okay lang ba? Sige. Ayun, sa mga gusto pong magpamasahe ngayon, habang dito po kami sa Alicia, pwede po kayong tumawag sa 0946-1539-111. Pakiulit mo tulatan Manong June, tag-feedback gamin. Well, sige, thank you. Manong June. Okay, bye-bye. And katapos ni James, and he is requesting for the song Always Remember Us this way. And the pitch na balong. Go. Kadagiti basbas ulti lubong. Ay, sorry. Kapipish na kami na Sika. Kung ano tayo. Diba? Go. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch you on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, then we try. But all I really know, you where I wanna go. The part of me that you will ever die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh.
Awan kaya. And the whole world fades, I'll always remember us this way. From the movie Star is Born. Yes, and thank you so much, John Mark, for singing that piece. Nagpintas na talaga mo kumbaga yung pakikibaka ng awitin sa mga nota talaga mga kagkunan na dito DJ texter tayo, hello Karuba, naiimas nga pangalo tayo amin Karuba, kablaawa man naman dagiti amin nga kablaaw man yan, mali-mali ti spelling na amin dagiti amin nga kabarangkayak nga agpalpalamiis dito sirok ti kayo manong ag-request aman ti kanta nga dita din na manong toy ng kablaaw ading mo awan sa baling kuno di Edgar Garayan ng San Antonio Ramon Isabela. Oh, Edgar. Okay. That's it. And dati tumawag tatay. Tumawag kayo ito Kuya, pwedeng tumawag. Kuna na ni Mona Lane. Go ahead. Ading Mona Lane. Sika titawagan min. From Quirino, Isabela State University. Mati nga sumumbatan Okay, siguro tatay pala di jay. Okay, sa kitay tumawag 0905-808-1259. Mabaling kailan tapo tumawag. Incoming call, we have one. Good afternoon, 4421. Ay, Karuba. Ay, siyak ni Amelia San Juan, Titugegaraw, Karuba. Tugegaraw City. Yes, Karuba. Okay, nagmayaman ta nakatawag kayo dito Tugegaraw. Okay nga rod, kaya ako mablaaw kayon. Ay, kabkablawak, nagita dita Porosyete. Porosyete ti. Ito Gegaraw Tiage. Ay, kung ano. Ala! Temo ko Tugegaraw City. Apo, itsagi mo kaya. Ano gagawin to kay Garaw sa Tiage? Okay. Okay, Tugegaraw, itsagi nga ro. Dagita ka taga-Porosyete. Ano natin, ubrahin na kita taga-Porosyete. Ay, agmarmarites da Karuba. Natural laeng. Okay, inaganang mo ro. Dagita marites di Porosyete. Saanin Karuba, takababain, nakasingirin sakto. Sige nga ro. Ano pa Fantastic kanta ni Mark Janita. Oy, thank you. Thank you po. Yes, Thank you. Wala ko ba, request kaya lang nalpas mit DJ Babylonin. Anapin nga ron nga Ato pa Ay, karo ba, bahala ka no, anati, kantay yun. Sige nga ron. Sige, salamat, karo ba. Okay, thank you. Ken kadagiti so amin na po nga taga-Tugigaraw etsage nga tandani niyo awan. Agtakaak pa etsage Porosyete etsage. Tugigaraw kung kunan na laki di. Tagaya madagan Tugigaraw etsage kaya. Okay, may sabi ako nga a little bit love song nga medyo balse para kada kita kayo amin nga di na kayo tinapartak nga balse dati kaya na kada di katamtaman lang iti wang-wang Around the world I've searched for you I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see the smile you're smiling now it might have been in Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you.
It might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in you. Anati ko nata dito balo. Wan, dakoy-koy, merci, kablawak man ni sister kong agdang-dangag dito, barangay Rogao. And mayat ni karoba, naglamuit man ng danggan na kita, Tim Magyo, thank you for fixing. And request ko nga po yun sa iyo, so thanks mga idol from Jerome Tangro. Kung nanapay, hello mga idol, great ko nga family ko dyan sa barangay Ambalatungan, si nanay ko Aurora, Gemma, Rafi, Justin, Tina, at yung pinakamamahal ko na si Jonalet. At yung anak ko na si Louie, nakikinig sila ngayon from Korea. And Monalyn Abene Martinez International Airport. Hello, good afternoon. Hello, kuya. Kumusta nga iti biyag iti awan ti boyfriend na? Ay, shish. Ay, shish! Pati dita, shish malauso. Ori dito iyame, shish. Apa nga tamo ta? Shish nga shish. Yes ko. Ay, shish. Hello, kuya. Yeah, kumablawakan. Kablawang kay kuya iti nabara kinaragsak nga Domingo yo. Shish. Yung kablawa midday nang gintatangkon kuya. Wen, talaga mo't nga, in represent ka, iti na pang kami nagkanta, tita nga awang ka. Awan na talaga kuya, tad exam ko gami. Ape nga, Hindi kabigatan na. naku, Makapurditi, mapantikasaran ata exam. wan, dapat panunutin deta. Maka-istorbo deta nga. Mapanak ko dami gawin na exam ko. Ay, anyway, Burgos. naurita nakita mi ni Mudrabels mo di dyan, naragsak. So garod kuya, impakita na garod di kwa, di Picture, kasay picture. Parayag na mitin. Okay, good afternoon, kadakwada. Ana nga rod. Kuya, pa-request man kuya. Ana, Aji kastani. Aji uso kawan. Ano? Tanagayat. Hindi ka mo. Doon ko Majay. na. Uhaw? Ano? Sige lang kuya, aji latan uhaw. Uhaw? Ohaw. Uhaw. Amom de Thank you, jabala. kuya. Thank you, ading Monalyn. Oh, how much is that Dog in the window. Oh, how. That's oh, how much it's that doggy on the window. Okay nga roda. Kantaam na ading Monalyn takas na medyo dati sakit tinakom na. Oh. Sa pigdang mahalikan, mayakap ka, masaya sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligawan ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang nilaw ko. Bakit uhaw sayang sayaw? Bakit ikaw? Di bibitaw sayang sayo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at sayuin ka. O aking giling ako'y iyong kahit pa matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di
Bakit uhaw, sayaw, sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayaw, sayaw, laging ikaw. Ako'y kinikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Sheesh! Shish na talaga mo na. Okay, Nabaybegatang nga shish yan eh. Shish. Yun. Hindi na kantata eh. Di ba? Kantata. Shishiwi. Shish gan! Ano ka na yan? Ay, Diba? shish ka. Shish. Oo, ng kalpidraw. Of course, from the radio capital of Isabela, Pedro Libed on the line. Hello, good afternoon. Hello, Karoba. Yes, nangarot ni Madamag Tata. Tiwada magkata Sir John and John. No, sino si Madamag kumat, sino si naglakwat saan tayo mo di Domingo. Ay, ada kami dita Alicia actually. Di kami Nick Hotel? Nick Hotel. Ayan, dito kami medyo ada ba city inatendaran mi nga en grande nga birthday. Oh, katama en grande. Nung amulag pinalas ko Team Titanic Hotel. Well, napami nga rod sinir-sirip de jay paglikwan nga mapan itarisal ka de jay ko. Right na, Sir Jam. Ada ti gasolin sa grocery. Gasolina. Gasolina anda jay nga paglikwan. Wan. Game ko nami. Delikado baka no makita ta ni Pedro ka na tanga pagkapyon. Ton maminsan ton. Okay. Sir John. Okay, welcome kay kumamat ng jama. No dati activities yun kali siya, mabalin lang ako anta mabalin lang kay may siripan. Wan. Sige nga rod kumablaw kan kabsata. Mano na ikablawan ka ti ninggasatan nga Domingo ita nga bigat kan kablawa garod dagiti kakabagyan kan kakwati tangatang karuba ti tangatang ket ni kabagis nga Flor Bulaon, Margarita Parong, Lolita Kakayan, ni Joyce Alvarez, Elsie Valdez, ni Olympia Cornejo, ni Analisa Lebed, Chidora Lebed, and Delia Lebed. Kung kadagitay apok iti Sir John Jay Biskaya ni Saisan, ni Tantan Lebed, ni Raquel Lebed, ni Severino Lebed, iti Biskaya, kun kastamot nga kablawak ni paring Camilo, Istyuko, ni Candida Istyuko, ni Bisitio Villar, and Danilo Galindez Villar. Ni Mila di mga kinablaawan. Ni Mila Villar, kablawak ni Mila Villar kini Bisitio Villar. Nagkuatan Sarel, ay Sir Jan, kinayot ikuan. Timawagan ng pay. Dati muna rin Ampay nga timawag sa bali pa lang. sa bali. Sige garod. Thank you Sir Hel ket request ni Paring Camilo katadiman kanu kanta nga ala-ala ikaw. Okay, ito nagsubli kami nga rod. Kantayan mi data request ni Pare Camilo. Camilo is Choco din. Okay, Camilo is Choco. Ang ala-ala ay ikaw by Eddie Peregrina nga rod. Ay keta pumata na sa staypay. Ay thank you so much. Yan keta. Sir John. Okay, nagsubli kami nga rod. Kalpasan tis na magmamano apo nga palagip. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA.
CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay. Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang John Mark. Apo nga kalkalpas na kimanta ti uhaw nga makapay-stress ko na ni ading Monalyn. Nako na nata. Makapay-stress, makapay-love mate. Sheesh! Sheesh! Yung kanta. Sheesh, Hahaha. Okay, that's... And damatig request dito yun yung tikwa. Pasilyo. Request po ng Pasilyo from Marites Espiritu. Apo mo naman ni Marites Espiritu. Ti Pasilyo. Pasilyo. Dati mo nga muna dito kaya jay kapsat ni Crispin laeng ni Pasilyo laeng. Tata may Pasilyo pa siya. Okay, damdamata nga kantaan, gudo-guduwaan tangar kita barbaro nga sonata. For the meantime, here's our caller for this hour. Good afternoon. Magamalim mo, kuya. Kastamat. Sino tayo? Kuya, Willie Torres, kuya. Willie Torres of Quirino. Buwan, kuya. Okay, kung nagka nga ni Willie Torres nga kapsat ni Silvia La Torre. Okay, kumablao ka na, Willie. Nagkablao ba din, kuya, tigiti kabalay ko nga madamang agtad-tad ti kamuting kahoy. Wow, apo nilingta dito. Ay haan, wala ang gayam dito, ibilbilag. Buwan, kuya. Tapos na maibilag, mano per kilo? 15 ko na daw tatang kuya, ti dry. 15? Buwan, kuya. Di kas ladala dinawa, dagita naglakaman. Ito magsipresyo, kuya. Oo, nga mano di ka nga to na presyo na dito. Aji lang mat kuya, ti kwa ka nga tuwan tata. 15 ti dry, muna na. Dry pa ito dyan. Yung gano'n na ata nga mano ti panangaladan. Damot di 5 pesos lang, kuya. Ipadawa yun lang tanong kano kastama la presyo. Anyway nga ron, kablawam bagam tinagnagan kita tumatad-tad dita. Sige. Kablaw ko di bagit ko nga napartak nga tumatad. Wow na. Arceli, saka ti ubimi ko yan ni Joshua, ni Ana Marie. And di kakasinsin ko dito sa Guday. Insan Berhel, Insan Victor, Insan Buyong. Yan, amin ko yung nagding-dingig dito yung nalatak na programa. Pagyamanan. Nadati request mo? Kuaman ko ya, di man, nakaital na aja niya. Sige, itay.
Parang ito ba? Puro tagbati mo mga kuta. Puro tadtad. Ano, Jay mo lang, Ilocano song. Wala tani ko ya. Ajay binungur lata ka no? Binungor. Binungor. Okay, sige nga Rod. Ito yan, binungor mo. And para kadagiti amin nga dito, Kirino. Okay. Inta ko putikan kanta o sa titip ko yung takong ni Kalingga manlalaok on-uto na binungur oy kananda manggugog tasilabong manina tasi agudong ukur-kurat kanda udum yasinian asita otomo Wayo, wayu-wayu umali kayo. umalik kayo Tamangan tako. si Binungur Suman sanusok ta si Tiana si Agudong una iga man isiw-isiw ta si sayang sana sing sili unlaok na maya ko otuon tako nakarkar nuawad at baryo pasin pidpidung on minapanta kan ado din bidaminana Wayo, wayu-wayu umali kayo. umalik kayo Tamangan tako. si Binungur Wayo, wayu-wayu umali kayo. umalik kayo Tamangan tako. si Binungur kissing on the park, hugging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, the castle in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved, and all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop. Riding on the second voice of it. Things to do, whisper into my ears, I love you so. Strolling down the lane, a castle in the air, a kissing, our loving, a kissing, our loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved, and all I want is candy,
castle in the air. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, pingay, dapay. So wala nga iso tila watam to DJ mo sa balid puro a kissing and laughing. Holding hands in hand in hand. Down the avenue. Holding hand in hand Mona Lina Avenue. Karena na-jable dito yung YouTube. Happy Sunday, Manong June and John Mark. Nice to see you guys again. Thank you for the Sunday entertainment. Please sing I've been away too long. Thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Yes, and tati request na nga DJ. Ano DJ request dan? Ang alaala ay ikaw. Wait a minute, Mr. Postman. Takantaan ta DJ. Ang alaala ay ikaw. Ang alaala. Anong ang alaala ikaw? Manis ako. Hindi pirigiri na kung kanang pinatay, di ba? So, ang alaala ay ikaw nga talaga DJ? Alaala ay ikaw. Alaala ay ikaw. Jinti pa. Hindi. Retros. Okay. Ayan eh, alaala. Habali Ay, Freddy Aguilar mo. Freddy Aguilar dito. Akin pang naalala kung ano dito. Ang alaala ay ikaw. I guess, adijay mo adijay? Bansad, dansad ta. Ang Amat. Wah, napananang adijay ang alaala ikaw. Dito siguro. Ang alaala ikaw. Ako katabiro kang tabi. Ada, bigbihan di sang ay ngatom. Ngay ngatom ta. Tama dito aja eh. Sige man, di ba? Awan. DJ New Orange. New Orange. Daja. Yang ala-ala ikaw. Okay. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Kaya wala nang lalabis sa dibdib ko kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ikaw.
Hello to Auntie Cathy. Cabal, Salvador. And thank you kadagiti nag-sponsor like ayan, Kapsat Cathy sponsoring the prizes for official Patigo Folk Dance Competition nga nangabakan iti Purok 4. Ngarod, ano pa iti kijay pangablao dito? Pakablaaman kami dito ay bangho tublay nga kirkirog ti na ata nga sa bar kasi medyo kanta nga ayatan kabay bukros salamat karuba ay ayaten ka sa bajay Hindi ka mo no ito di Bukros dati kanya kat version ni ko to ni Bobby Gutierrez. Anyway, tiraan talaga na ayatan ka. Hello mga idol, pa-shoutout nga po sa asawa ko na si Jerome Tangro na nasa Korea. Ingat palagi, miss ka na ng anak mo from Barangay ang Balatungan. Para guys po jay, inkaman. Ay ayaten ka, ingkan at pabiyag, dinto mamalim, dinto marasanas, nubaybay anak, laksiden to'y ayat, tungpal kuntun, litay kinadaksang gasat, ay ayaten ka, nga ipang pangruna, dintuket agsarday, nga ingka idumduma, nungguliban nga, ketsyat tirang kasang, banag kuntong patay, anak kalkal daay. Siya pa more ishish. Ay ayaten ka, ingkan at pabiyag, dinto mamalim, dinto mangasanas, nubaybay anak, laksiden to'y ayat, tungpal kuntun, litay kinadaksang gasat, ay ayaten ka, nga ipang pangruna, dintuket agsarday, nga ingka idumduma, nugulibanag, ketsyat tirang gasam, banag kuntong patay, anak kalkal daay, banag kuntong patay, anak kalkal daay. Napay dagiti kung natin dito. Yan, aloha Kapsat June and Balong Jen from Auntie Cathy. And thanks Idol Teramon from SLYCK Suprakotra. Ayan. Yay. And
dita denam kaya da request dapat tayo pa lang di Jai. So Tapos inkaman. 2 minutes lang yan. Dati kata may isa lang ako chorus kun alpas no ano okay nga raw. Tirama tayo. As requested by Edgar Garayan of San Antonio. Texas? San Antonio, Texas? Yes. Yes, text message sa akin. Baka San Antonio Ramon. Ditadan na awan nagbasulak, tayo naramid kumet amin pagragsakan. Ngamanayat insubad mo, sinaktamlaeng tuy pusok, di mo inilalaan na punong ayat ko. Karim kaniyak ka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbinan, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, tayo naramit kumet amin pagragsakan. Ngamanayat insubad mo, sinaktamlaeng tuy pusok, di mo inilalaan na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak ka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbinan, nasamit alangen-langen ta, awan amok anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, tain paay ko amin akabaela. Ditaden na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas kiniayat, ng keltay kadagiti arapaan. Okay, with that, karobak subligar kita pagayamyo with more songs and more requests right after we break. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of... Alright, agsusubli na kiti pagaya miyaw. Katropang John Mark. With katropang June, yan, dito lang nga po kasamitan nga programa. Yan, nasabi ito siyempre pagtataripnungan na kita Ilocano si all over the world. Adda Kami Manen, ito 104.9 xFM Santiago. Exciting! Super exciting. Once again na po, mapang kami dito Rosario, Santiago City for our Sugod Barangay. Right after our program, kumansyon kami apo dito and mangtad kami iti gifts kada kita katropang listeners and avid supporters. And katropang listeners and solid supporters. Shish! Para ba? Yan, Okay. super hot. 36 degree Celsius Sunday karuba nagpulot haha from Kuya Joseph. Iso pa 36 dita no dita kakanag ngem dita kaunig tilugan lalo no nakasara no sumberkan nga 36 dita.
ada plus factor na. Oh. Salamat pa nagkanta jere kes ko karuba para kes kami man jay kantangan nabanglo asabong listening hirat tublay benget nabanglo asabong. Kaslawan sa tinabanglo nga sabong at bahong lang tiya mumi. Nabanglo asabong ko kasla sabalin sa kay papanan natin dyan. Kumusta mo dagiti nabanglo nga sabong mo ba? Nabanglo nga sabong? Sabong at bahong latan. Taga ano ta taga? Benget. Okay, taga Benget. Tublay Benget. Benget. Pong pang pang prang pang 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 pang. Okay, ngarot para kanya ito Benget na po. Nabanglo, di ba kung di ba lang, di ba? Well. Waday say balasang naknaki ang mamuan say baloy tagabahon nay dumdumay pintas na sino man ay lalaki dagos ay mangor sunada dinay naksi siya tansin maak abang siya na tayo waras na num ko ati What happened? san panag-isisem na yasan mata na'y umila arig mo san sabong na'y mulay san bahong nabanglo yan na pintas noon dapitan iyo'y daan Manila panasipo pesanda dagamin unusual amoy tatay saya kakatawa ito nawanan Amay akit bahong masaganap sika say nakit pan gardena wadat san rason ko mabantay aksika say maun mangon una arig mo san sabong na'y mulay san bahong nabanglo yan na pintas noon daot apitan iyo'y daan Manila panasipo besanda Amayak at bahong masaganap sikaan say nakutpan gardena wadaot san rason ko mabantay sikaan say maud mangon una arig mo san sabong na'y mulay san bahong nabanglo yan na pintas noon daot
dapitan Ito'y daan Manila Panasipa Besanda Arin mo sensabong Naik mo lai senbahong Nabanglo yan napintas Noon daad apitan Ito'y daan Manila Panasipa Besanda Bay bukros kano kaya madyahay Nabanglo asabong Quality latamot dahil sabong ay bahong nice Salamat Idol From Suprakotra Ay, salamat. Ayan, and please share our videos for the last hour. Nandanitan nga sumugulan sa J. Barangay Rosario and talaga nga excited kami nga magkita kayo dito na po and basit nga good time. Ayan. Once again, kanayan na po ti Sugod Barangay iti xFM tapno makaitad kami matibasit nga subalit kadagiti panagdinding kata kami another I guess 200 packs of nga relief goods mo din gift packs ko natalatan ta relief goods kumano datay in times of crisis. Every 2 Sunday Ayan, per month twice a month apo nga gipadawat Twice a kami month. ti goodies kadagitay selected barangay Domingo. city Santiago and soon to be rumor kami iti Santiago series so tabayanan nyo when padaanan da kami apo kadagita para barangay yo of course with the coordination and cooperation of your barangay officials iso nga makatandanon kami dita plus dagitay pa umatendar and siguro kunada kami aminin nga listeners at dati chance na po nga mga bakti 500 weekly yan ay daily 3 talo nga winners daily 500 pesos kada kita dumdum nga so all you have to do is to listen to 104.9 xFM Santiago. Exciting. Talaga nga mga bakiti pa premyo. Once again, kada kita sumub subaybay, we have Kapsat Charity Lianas and Kapsat Ron Sipagan, Kapsat Perry Talk, and Manang Lorely Baldoria. Thank you so much. Kathy Salvador. Yeah. And the rest of the group. Yan. Kat may sama pa yung Sonata Balong. Anati kaya mo, tiraam de Jekwan. Aday Pasilio as requested earlier. Pasilio, dagiti apo ti barbaro nga sonata mi nga kang kantae mimitten kadagiti kasaran. Yan. This is a wedding song actually by Sankis Lola. Apoy Lola nga talaga dita? Siguro. Okay. Medyo makapaay-ayo apo iti areglo na dagito nga sonata. Listen very much. Nagpintas na talaga ti arrangements na. Basang-basa ang dagita ba'y damang-dama sa aking kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kaba lalim sa aking bawat paghinga nakatitig lamang sa iyo naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan hahagkan na di ka bibitawan wala na kong mahihiling pa ikaw at ikaw ikaw at ikaw ikaw at ikaw ikaw at ikaw di maikukumpara araw-araw
kong dala-dala paboritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, apelido ko'y maging iyon. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at hinawakan mo ako't aking di na pigilang maluhan ng mayakap na ikaw at ikaw. 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 Paladay basang-basa ang dagit abay damang-dama sa'kin. Kalam ng punong-puno, di maikukumpara. Araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y ikaw. Wow, that's Basilio. Kabsat ni Crispin. Apa ya? Still have time. So, once again, nagkiti ko mablawa po live, 0905-808-1259, and dito YouTube and Facebook, available po. Comment kayo lang, padasin mi po nga basaan kan kansyonan da kita kalikagom yo, nga manggagan nga sunsonata. Dito lang po, 104.9 xFM, San Diego. Exciting! Super exciting. Yan, and nagmayat nga dinggan da kita nga sunsonata nga kabarwan. Ayo mo pa yung isa? Ay, madihan nga yung kabarbar aja angel saya. That's very luma. The sun angel contemplate my Kitang fate. ka medyo mariplipatan ta ng mansyonan ti Ilocano. Nagiging kansyon ta balo. Posible, ah. Okay, here's another all-time favorite from 4-decade duo. Ranting ako na ta. Nagbaliw ang tipanawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigad paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilocanan nga amamuki di panawen ayawanen day di narumpi anong umisang mapagbingi atay balas ng anadamili kalay santupay sang tumabuti ayawanan din kami sala kabakbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda kinuyuda ayawanan ti maisala intaraida ananusan minti bakbaket tanu bumalsay ay napigket.
panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenod pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuki di yun unana. I want it, di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo mabuti. Ay awanen, ingkang isala kababaketen kaditoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyod da. Ay awanen, ti maisala intarayda anusan minti babaket kanu bumalse ay napigket. Ay awanen, ingkang isala kababaketen kaditoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyod da. Ay awanen, ti maisala intarayda anusan minti babaket kanu bumalse ay napigket. Ay awanen, ingkang isala kababaketen kaditoy tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyod da. Ay awanen, ti maisala intarayda anusan minti babaket kanu bumalse ay napigket. Well, that's it, and it's 2:25 in the afternoon. May sapay nga sunatan, sagbay ti patalastas. Kumita ka man, kita i-request di Ingkaman Facebook. Oh, Inkaman is requested. tisbok Kita na di Facebook. Baka dati maliwayam dito ha. ayan pasyarot kini kay Rivalino nga madi maturog. Good afternoon mga katropang Sir June at John Mark ng Flor de Kiduo 104.9 xFM Santiago. Shout out madi makita tinigor ka ay apay ngay From Yan, Tessie Remigio Remigio Guzman. Guzman. Nga hanta Yan. nakita nga nagawit from Dublin, Ireland. aman nakita kidi Oh. inalpas di sugo di nagasikan ni de dati unag gide Okay, naku na nabay. ng Barangay 2. Ayan. Shout out to my kids, family Remigio Guzman ng Barangay 2, Jones Isabela, also to Ate Jovita Valenzuela, Rita Malana, Gretchen Asuncion, and her baby Danica Asuncion, Viola, all from Malvar, Santiago City. Thanks mga katropa, keep safe and happy Sunday too. All watching from Dublin, Ireland. I told you, she's from Dublin, Ireland. Okay nga Rod, as requested earlier, here is Inkaman, para kadagiti lalaki abo nga sumursurot na tati pagyatan ni bakit na. Natong palentiara pa po ang mga asawa iti kapap nekag analap sa taaro marampa ulandis nga buok ramramay na akimman kandila lupuan ang namsek nagmaris raban usipit na labaga Sumungat ti altar ay nagseksi kuna. Swerte ka na dyan. Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nakalaplap pa na. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Mabig ngayon kastoy met ti mandar na. Nadyan. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silekta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Asawa angam sabale mitin titurong jak ni nama barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata tawen mang naglabas isulat at man mandar na
Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaget kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Natumpalan tiara pa ko ang mga asawa talong tibungan ni ayan-ayat inan anu sa plata siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagad di paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabaget kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Inakpay sundon da kita anak, inakagpalengke, inakbalunan da kita kerara, inakpayakasan da kita nalabaak, sakto sipukan da kita kumamela amulak, inakpay tarenan tay gripo, sakto mulat na marigatan nagsataw, inakpay iyabahan ni Lord ng manicurista ta, makadomingon tay cutex ni baka. Yan. And of course, nagsubli kami for the last 30 minutes of our show, so antabayan ninyo ako.
Adda Kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore. Okay, Akim Subliapo, kita pagamyo, still with you for the last 30 minutes, still with you, katropang June and katropang John Mark, para di mo nga 30 minutos, apo iti programa ng Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago, exciting, and namdaman labas ito, dito kami na po, Rosario, Santiago City, and napagigit mga pangablaw nga nabasa dito Marina Bakal, pwede pong mag-request ng tagariti kondidit Korea watching from Middle East, agyaman ako wen kansyonin may abo no sumangpar ni John Mark na nagkapo di jay pagraraupan. King Arod, kansyonin may deta tamtama basit, and excited kami makita men di kita taga Rosario katropa tayon. Napaya kaputawan pala ni John Mark, kumansyon na pala ang habong. Sipot pa'y dinamdamo nga ingka maserpat, kas ka man latay dalayap nga langal sem kaniyak, kasaginaw biyag ko mantay kayarigak, nudi kan mapurus patay pagtungpalag. Ananuenta pintas mo nga ingutem unay, di met umanay asanikwam nudum teng ipatay, agayat kaitan takasad sa diwampay, yang tangay at tuyak nga atarigagay. Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat, kas ka man latay dalayap nga nangalsem kaniyak, kasaginaw biyag ko mantay kayarigak, nudi kan mapurus patay pagtungpalag. Ano ang tapintas mo nga inutem unay, di met umanay asay kwam nudum teng ipatay, agayat kaitan takasad sa diwampay, yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Ananuenta pintas mo nga inutem unay, di met umanay asay kwam nudum teng ipatay, agayat kaitan takasad sa diwampay, yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Hello kay Lanay Lucena Dumandan nga bibwe jay baro nga tablet na from Barangay Malineng, Coyapo, Nueva Ecija. And hello karo ba na Bangaldoyo watching from Kuwait, and pwedeng mag-request ng tagariti kondidit Koreat
Watching from Middle East, Agyamanak. Ano ti title na tayo? Duaya ti away. Duwaya ti away. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Nuada akbareo nagsempat panunot kong awan tinatagarin no di taol ti asa-aso. Awan na ariwawa makinaken tambutso. Nagulimek rabi inaglimbong titurog ko. Tagariti kong didit kuriat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan anag mayat. Tagariti kong didit kuriat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Awan agbisin abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading dingwentin kamataraken. Inggat lumakayak dituyakon agtaeng. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan anag mayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Nulaket nagaget ayawan agbising. Darway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading dingwentin kamataraken. Inggat lumakayak dituyakon agtaen. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan anag mayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Ulitin mi po nga ipablaag ting kampanang bisita dito Barangay Rosario for our Sugod Barangay. Ayan, kaya tandanin nga mapangkamin. Okay, awanan dito mawagan. Mat. Nabanugdan, dagito'y listeners tayo. Actually, 3 hours is too long. Aglalo no kasi nga naputo ti panawen. Siyempre, yapipunda, nakaturog pa yan. And ni Kapsat Ali sa Lazar Taykat kunana
brown out ka no, magmalam DJ Yanda. So, pakibasam lahat ng DJ belated greetings. So, kinilakay ko nga ni Nick Gameng. DJ 33rd birthday na. So, dati TV birthday wish na hindi kalman kumay. Di na minsan kumatay ito yung awantang amin. So, nga, Okay. kuna na, ito no next Sunday mo nga basahin. Kuna na. Siguro ka na pa na DJ Awansan. Awan DJ birthday greetings na puro mas masahay titungtungan mo basta dyan lang din nakakabil pa birthday wish na kano kini ay pa birthday greetings kano kinilakay na kini Nick Gameng. Belated greetings ko kinilakay Nick Gameng Jr. for his 53rd birthday. Paring adan to kuryente. So happy birthday kanya ni Nick Gameng. Thanks for the entertainment, neighbor from Nil de Leon. Nakanta mo dito to yan. Sika kanta ka. Kita man di gente barbarong arreglo ka. Hanap ito kaya barbarong arreglo kaya. Ito yung 60s, 70s I guess. Kita ka di nanti man pa tiray ko pa minsan dito sunata nga how can I tell her When I'm lonesome. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. Copy this one. She's down in the bad. Lifetime. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk off tomorrow. There are things that I want to do, but girl, I cannot tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when isn't easy telling someone worth you, oh girl, help me tell her about you. How can I tell her
do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Pa-shoutout man gayam from Delson Terencio. Ayan, para kasi pamuli na awin. It's not our piece. Actually, it's masyadong kasi mga ipagdijay hampay ka panunod mo kasi itong areglo nito in pop style. Masyado siyang traditional. Katakapay. Yan, so kami nga baybayagan na po, medyo pumakada kami basitan at sumugod kami pa Rosario. So kantaan mo, DJ mauding nga piyesa John Mark, so we can proceed to Barangay Rosario for our sugod barangay. And with that, thank you so much Apo for having us your company. Iti kalabas nga talong oras. And next week man, same time. And still with you. Ikati pagayam yun. Barbaring adanto manan, Apo, iti barbaro nga sonata minto. Kita ka na. Ada tinag... Shoutout man na po, kadagiti taga Tagumbao, Heron at Tarlac nga. Family Iglesia, for Lucas nang runakin nilakay ko Alan watching from Tokyo, Japan. Tokyo, Japan. Tokyo, Japan. Nangarod. Arashi mo huke ba? Arashi. Ayaw sumanti ilas piyesta na kay actually dikit Japanese folk song dating ni-revive dikiti Pilipinos. Ini kan basit ti English na. Here's something from Nora de Pellegrino. Arashi mofukeba ame mo furu. Watashi wa ikeru koko ni sachiare aoi sora. Stormy winds may blow, and even rain may fall. Through the clouds are dark above, life will be bright for me. I live for you alone. I live because we have love. For darling, here lies happiness.
as gorgeous as the blue, blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Kokori sachiari beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. Yeah. Once again, thank you so much. Until next week, with Katropang June and John Mark. Okay. Sapit ng mahalikan, mahiyakap ka't masaya sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligawan na landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw, sayang-sayaw, bakit ikaw? Bibibitaw, sayang-sayo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyong. Kahit pang matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hihinto. Ikaw aking dulong. Mawala man ang anino ko, nandito ka, oh ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw, sayang-sayaw, bakit ikaw? Bakit ikaw? Di bibitaw, sayang-sayo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, umiyaw, nalulunod sa kada talunton ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula, bawat bigas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw, sayaw-sayaw, bakit ikaw? Di bibitaw, sayaw-sayaw, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Bye-bye.